le thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawa in chi bai le vekule juni somni pakhat sang ni somni panga ni atun truma chuanin Israel le Iran buena kanon tar lang le dona ni hey Pakistan hian in kumsang ni somni paruka Nobel Peace Prize dong turzinga Donald Trump chu an nominate ta ing pon isela kanan siarange Pakistan sarkar chuan US President Donald Trump chu kumsang ni somni paruk Nobel Peace Prize dong turin formalin an nominate kumsang ni somni panga India le Pakistan buena chualai khan decisive diplomatic engagement le pivotal leadership anei thu an soya nuclear Ralthuam nei ram panite inkara buena rap thak tak thleng theih tur ve na ani thu an soi sarkar verify akam formal statement posa Islamabad chon trama an fak le a hei wanghian India le Pakistan inkara nili indona ti top ni in an soi hei hian full scale regional war thleng theih tur ti top an ti Pakistan lam hi chuan in putrama hi an tlon huam ani bermei engpon isela India hi chuan in an rilru kan thretowa kan ngai sang te chiam to bik lawani ti chuan in hei RO3 missile hi anan tar lang ve lenge Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu Rehovot Weizmann Institute of Science satlawa Iran missile in karma salam khana ka fu ani kha Iran in missile an kap chun zom zel ani chuan Israel in RO3 missile an stockpile azo thei don ti in thu thanga oma mase Benjamin a chuan in dot ani thu a soi Wall Street Journal le The New York Times te hian Trump administration le Israel tuna an malak mek na hian Republican lam malak na emaw Israel Ralthuam thar an puang zar ngai lo nimin lok point US thlawhna lian som palizet in Israel a thlenga Israel RO3 missile deplete vel hi kan oilo hul khwal Iran in Ralthuam an tlak chamna lam hi an post ngai lo reng Trump administration thilti an post ngai bok lo ani mo Ralthuam nei lo angin Israel hi media trend khatin an posa lo nei lo pon ni se a om ve to viau ani leido hi an nga ve bok mani sang ni somni pathoma tang khan Hamas te Hezbollah ten lo be to a Ralthuam mi zut la cham tur ani to ma se kha US thlawhna lian som palizet in Israel an thlenga enge moral thum chu an pengei tura nga yang Chief of Staff Iyal Zamiran Iran laka campaign rei tak anei tur thu asoi staying campaign nei theina tura in peyangai ti asoi staying campaign ti hi thu chiang taka hriat a har deuh ma se staying ti bor bang ti chhia ti na ani thei staying campaign hi enge moram ti chetura campaign rei tak ti na ani Iran lampang po an buai ve vut viau ani ti chuan in hei zawat kaw bonel kabin hian update aron neya anan tar langange ram pani hi an lain be chunzom zela Israelian darkar somni paliliam ta chung ringot khan Iron Drone som panga chu IAF air defense system jets le helicopter mangin ang kap tha an jet som pang mangin Iran missile lan sai chu tum som thuman bom ti an report ve bok ram pani thu ain hutheilova Israel hian nor tu tam tak nei ma se Iran in nuclear Ralthuam asiam na chu a thiat vekani lo chuan an bezel don ti an soya Iran lam la in Israel in an be na ti top matsu US ne na nuclear in biak na an nei lo tur thu an soi ve thung Israel in tha an tum Iran Supreme Leader Khamenei tha anga tlang thang chu thu dik lawani ya achan chin ero tun dakar somni pali chungin are le Geneva meeting thu thar danglam na thlen tu tura omri lo boka toy te in kan zia kang nimin lama Iran Foreign Minister le UK Germany France le EU de Geneva arin biak na ha le lom zet chuan tun din huna in tauti top na lama hring lova in biak chun zom le zel ero an tum thung UN Security Council Geneva meeting le makan UN Security Council meeting ne yaniya Israel le Iran in daw na so sang zel to ti to bok an thupui China palai fu chong chuan Israel chu Iran be to lo turin na tiya Iran nuclear bungrua be na chuan che na sa zo ka shrina lau thu UN meeting a hian a soya nuclear issue a imbiak na tha a om le thoi chawin rem na a om ma be sei ani NATO anin bukhom don North Atlantic Treaty Organization NATO ramte chu hek Netherlands ajun ni somni palile ni nga khian anin bukhom dona Israel le Iran in dona hi an thupui ber pakhat ani yang kumsang zakwa somli pakwa khan NATO hi dinani ya tuna hian ram somthum pani anom mek North America lama US le Canada ani ya abak zong chu Europe ram somthum antel Israeli non NATO ally ti in an soi thina NATO member ni silo NATO thurual pui anni Tulsi Gabbard US Director of National Intelligence in Iran nuclear zirchiana anti min anne nuwa nuclear Ralthuam siam turin ma ala lo ti a report to a
e report hi Donald Trump chuan a hnawl sun som zela Iran chu nuclear program ti top turin alanor zel gaba soidan chuan Khamenei hian kumsang ni pathum atangkan nuclear Ralthuam siama tum chu a thar tho to lo ti asoi Israel chu in nuclear Ralthuam ane Tony Caron Al Jazeera managing editor chu Middle East a Israel chu in nuclear Ralthuam ane ti asoya hemi hum him reng turian USA le Europe khothang ramten tran an kho pui reng ti asoi Israel back in nuclear Ralthuam ane irem ti lo tu te liember chu US le West Europe ani ti in an dem thu asoi Council of American Islamic Relations CAIR te chuan US sarkar chu Iran laka Israel in zero poison an ngiat chu tola in rem na siam pui thoi turin an nge vele ta uranium ti chak enrich sa U235B ka 90% na ti chak ani in nuclear Ralthuam siam thei ani ya Iran hian he hi an kalpui ni in Israel hian a hria a ma se khovela nuclear endik tu thunei ber IAEA ero in he hi chu ani chelo ni in an hrethung Israel du anga Iran uranium enrich hi kalpuya ni hian remna athleng theilo ti in American Islam te chuan nuclear non proliferation treaty phalchina tolhreta remna siam turin US an ngen ani Joni som pathuma tanga in tran Iran le Israel in dona chu hapta khat dona ota atulam ve po in tlo man la tum lo mai ni lovin an la in voton renga in dona chuan zualam mapan zel Iran general role and scientist role mi zan hi chuang an thito Teran khopuya mi sang tam takin khopuyan chuasan Israel lampoin an turnol to in Israel mi rampon lama in saseng an khat nuk ve to thobok US point he in dona tel ve turin thuthuk na nei to ma se atakin ala tel chi alo Israel US tem mutmo narmo an nei ber chu Iran nuclear plan for the plan hi ani ya a chu chen na bunker booster bomb an mamoni bunker booster bomb chu enge ni bom hian lei hnuai a meter somruk pakhat fit zania thuka ompuk bunker emaw leiver emaw chu duang thalin a phin dar theia bom hi 6.2 meter 20.5 feet a sei ni in kesi sing khat sang thum zaruka ritani bom chunga hian phuak thei thil kesi sang hi zalia rita oma ka pathir thaberber chia thuamani bom hingi GBU 57 an tia khovela USA chawin an nei ani bunker booster bomb B2 Spirit jet thlawhna angchi chawin a phur theia B2 Spirit jet hi US Defense Company Northrop Grumman da siam ni in US Air Force te chawin an enkol thei ani a thla pani nuaya bomb pani apai theia nuclear Ralthuam po pai thein mel matera dar hret mi lovin bomb hi a targeta takathak thei ani bomb hi an lo mang to three name bunker booster bomb GBU 57 hi US sun sang ni kum khan asiam tana sang ni som pali som panga som paruk kum khan en china an lo nei to ti Air and Space Force magazine chu an soyani GBU 57 hi bunker booster bomb dang te ne na tanglam big na tar lang le ila US siam ve tho GBU 43B massive ordnance air blast bomb meter ku ase ke sang ko zari da riti sang ni som pasari khan Afghanistan rama ISIS firfia kho beina an lo mang to a UGBU 57 ang lo takin le atlen ma do vina puaka leya verlud lo thung puak theitil kezi sang riat zanga apa yani USN GBU 43B massive ordnance air blast bomb chaw lo pop bunker bomb ang chi hi alasiam chawa chu GBU 28 le BLU 109 te anni GBU 28 kezi sang hi zathumarit ni in concrete cha fit som ni athuk po akhoi noi chevek thei ani engwangin nge Iran nuclear siam na mun pui for do plan chu GBU 57 in ati chiat thei bi kang Iran nuclear siam na mun for do plan hi tlang in thu thip nuai fit zani somruka tanga zathum nuaya omania Israel Ralthuam nei that berte laka him tura duanani Iran for the plan hi ti chethei tur chuan GBU 57 chau hi khovela oma chumi phur tur chum B2 Spirit bomber hi apoimo taberani Iran for the plan chu khoya nge ava poimo ve Iran nuclear siam na mun for the plan hi teran khopuya tanga mar chaklam KM som ko panga la QOM khopui hum chunga omani sang ni som ni pathum khan IAEA tem for the plan hi an endika nuclear Ralthuam siam nan 83.7% om ti an mutsuak ani Iran for the plan chu be a hau tak VOM ni for the plan hi le noi thuk taka omani wangin GBU 57 tampo voi khatmaya chut chiat chi ani lo mele British Royal United Service Institute sa Professor Daria Dozikova le Justin Brong da chuan he mun hi Russia CMS 300 PMU true
kordat 15 ten an veng reng angin be ahau tak viawang an ti ani ai nga po cholo ni se Iran le Israel in duhna hian USA hi alanga pawin atel vengam don em ti hi khovel mit phuk na ani mek ani Europe atangin Middle East Ralthuam engemaw zat an thon lut tuna hian America Airlift Operation lian taka mek Europe atanga Middle East US sipai base thlenga Ralthuam system le man ro dang ta thon chuana C-17 military transport plane somvela veiton set engang Ralthuam nge aphura khoi hmuna nge atum ti hriat ani lo ma se heng Ralthuam te hi Iran beinan putrama hian nin athon ni a ngai an tam nuclear Ralthuam siam na tur tam tak an nei President Donald Trump and Iran nuclear siam na tur ti chiat tumin Israel in duhna telve atum laing khovel nuclear official lian berin Fox News ne na Iran shroi tu ten nuclear bomb siam tumin anin tlansiak ti fin fina engma an mulo thu an soi International Atomic Energy Agency IAEA Director General Rafael Grossi yan Iran hian tuna po hian warhead engemaw zat dana tur material anei tlingti kan nem hetto mase Ralthuam tak an nei em ti ero fin fia har sat tak ani atia mase hi nuclear Ralthuam nen te khin tura ni lo ti in Grossi hian a soi chun zom tundin hmuna chu nuclear Ralthuam siam chuna tur program emaw ruam man na siam emaw a ti fin fia na tak an nei lo ani Zirtop ni khan Iran Foreign Minister le Europe ram UK France Germany le the EU Foreign Minister te Geneva aning koma Abbas arakchi chuan Israel in Iran a runa bansan ma chuan nuclear Ralthuam chungchang soi theih ani lo ati he thua soi nu yan Israel le Iran an la in kap chun zom zela in rin ni khonte vi ka po Iran missile in Israel ram aron sai le a Israel ram laili Tel Aviv khopui le Israeli occupy West Bank vela ral khel dar ari roi le tamai Donald Trump chuan Iran Foreign Minister le Europe ram palite imbiak na chuan omzi ane aring te wal lo ani White House Press Secretary Caroline Leavitt chuan Iran le Israel in duhna US atel ve don le don lo chungchang hi President Donald Trump chuan sarkar ni sompali nuwa thlawhna asiam fel don ati Donald Trump hi sarkar ni chung chuan a in ngai tu harman ka be seyati Israel Defense Minister chuan Iran nena in duhna hian hun rei tak a mai thayati Yair Zamir chuan Iran nen rei tak in do turin Israel chu a in pe at renga chu tiang tur chuan a in puacha mek renga Israel chuan hun kher tak ma chon po a in huam renga ni ati zirtom ni khan Iran chu missile somni line Israel kap le a missile zinga hian cluster bomb po an mangtel Israel in vena Iron Dome defense system hian Iran missile zongzong alo kap ka theih vek big lova Israel point a in do thlawhna mangin Iran ramamun tam tak missile na kap le boka Iran ballistic missile da khom na po a phin ni in an soi ani oleti khan in 2000 khat kan theita engpon isela update a omani siong kan ron ti chuak le wat done tu na tan chuan kan du tok le photang